أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من مثل سلاغة سلفونج سيارة مثل سلاغة وهكذا كوم مجندني كوريري توغس دني فوان فدام مي أمتوغ سلف وري علم وري ألو وري زاهدو بيكالونا بهيغوتون إبي بيكالونج سيرتا بهيغوتون إبي بيكالونج حياة كلو هيدا كورا وافاوا غوتا بهيغوتون أقول منغ حياة إبي كالونج حياة كلو فيلاورتك لبيغوتو متكا ميريبس أقول من بواهك دكني وارم مشهور علم مريكا بهيغوتون آديا خلاف علم مري كوري ريغا أقول من واهك دكيروغا سفيان الثوري رحمه الله بهيغوتون بس دنه ونو آديا خلاف كانت تكهوري واهك هم يغوتا مين كم علم مريك كباغا بس إفادة تفاتو كانت تكين إبهوري أقول هما واهك ياغين كوري دمو كوريغا جملة دنه وانغوتي ميريك شخصية كيتي أغترين إبس بيكالك إبيكالك ننفلو هما غاموس ننفلك نواني بيكالك أي أقول من عام غوتيغا مي أدوها أولي مشهور هترو مذهبك إمام كوري إمام وري بيكالي هذا كوري ريغا أقول من واني إمام أبو حنيفة رحمه الله بهيغوتم واهك دكاف حنفي مذهبك إمام ميهان أقول من مي واهك دكني مي مذهب تكترين دين يفهوغا مشهور وي مذهب بهيغوتم نوتا مذهبك إمام بهيغوتم එමෙ ෆාහ කොල්ලේ කමකි මේ ඉමාමුගේ ඉල්මුගේ ඉතුරුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානක ආමු ගොතෙග්ගා දෙවවා නියමෙතෝගේ ඉතුර ખાસ කන්තතකේ එකලේගේ ෆානා ලිබිලවවා ෆවාක මානකිමි හුරිහා කමේ ජමා වෙෆා වාකම් හැම එකනි අවුල් මෙන්න ෆෙන්න නැති خليفة كان نوتا أمير كان كورفافا واتن إفدا كم كورفافا إنه مس إيجي فهون دين إنسانو كترجع عمو كترجع خاصكم الله سبحانه وتعالى دبوا كوريها باوتجع ماتير نيومة تكى جماعة فوا إنسان قطع من فندني هذا إمام مالك بن أنس رحمه الله إمام مالك مذهب إمام إمام مالك رحمه الله وفم بوداع النبي هجرة نوديها تيمبنا أهرجا هجرة نوديها تيمبنا أهركي مشهور صحابي أنس بن مالك رضي الله عنه أهر بوداع النبي أهر أهرجا مالك بن أنس رحمه الله وفم ببدا غنوني اكيفن وفم ببدا غنوني رسول الله صلى الله عليه وسلم کے رکول مدینہ اہم بیما مدینہ کے امام گتگا مشہور کے گسفونی نوتا امام دار الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة کربی گویتی کے نوتا رکول کے امام گتگا إمام مالك رحمه الله مشهور وداع فاوني إكلك فانوك كنيا نوتا إكلك فانوك دوشي دريكالونا نسبة كوريبيكين إكلك فانا ديفاوا نموك بدلوغا مي ديوي نمكي أموك تيغا إدو سوروغا عربين كتريغا دي مهاروس
komme miheka bes emihege kuniya onnan ei emihege dariyaka nuwata ena libe dariyaka kyuma ummidu kura namaka nisbe koffa agumanna fennani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fulan amal kore mo gotum mi ummatu ga khasako hadith ilum merin tabai wadagen fawatan darina nande vumuga hemmima amu gotegga mi gina bekalunge kuniya gotuga mashhur fami onnani abu abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihon asfawe allah subhanahu wa ta'ala ya nisbekkum algon menge darina nandinuman manik allah subhanahu wa ta'ala ge alekkan ekujjayabes ihsas kurave gotak enan gowalewe hiduga ehme ma tebami hunge emme hewegen ban antaki abdullah abdurrahman kamuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarihako hadith kurave afawe ehmegen algon men nafene gaagandaka sahabi bekalunge terega fassateka etak bekalunnakan abdullah ge namun nandefa e foga wadage nabi bodati ilum merin khasako hadith ilum meringe gina bebe kanunge emme doshi darifula devwa fawa namaki abdullah ehmima imam malik rahimahullah ge kuniya akiwes abu abdullah ege iturum wes algon menna fennan ebuhuri imam bukhari fada bebe kanunnaki hama ebebe kanunge kuniya gotuga abu abdullah kiye be kanu mamma fulaki aliya bint sharik al azdiya ema azdu wanghage be kambale komekas imam malik ki sida naslu feshigen asfawa arabi darikologe be kale adi kuringa gon denne fadan madina ufam wadage nabi madina ge dari adi madina ga emme fahum ekale ga faano imam gotuga mashhur wadage nabi ekale ga faano ge khassa niyomettoge gotuga gon dennebin am gotegga insana kan libe kankama khilafa waragina khassa kantattake ekale ga faana libile veviye ilmuge ituru egotum faha kollewe kamaki evves insana ge kuladana kame bare hunna kamennu ena khalu kurevigen ena ge khalquga hunna sifatake ena ge digukan nota kurukan nota ena kula ge donkan nota kula andirikan mikan kamaki imam malik rahimahullah behe gotun asfawani ekale ge fana ki iskolu huri adi haba huri bamaki fula rufa heyo bekale gotuga ekale ge fanu wedagenne kama e zamanuga arabinge terega emme riti mihunge terega himeni wadagannawa bekale gotuga ekale ge fanu mashhur wedagen fawani ekale ge fanu ge gaage kula nota hamuge kule abehe gotun asfawani ekale ge fanaki raddon kulage bekale gotuga arabinge terega e zamanuga adi huriha erigawes emi hunge tereng dommi hunge tereng emme riti bay gotuga beleveni raddon kulage mihu dom fudu wefawa kala gotaka nuwata baros bali jehfawa fada gotaka hunna don kuleki am gotega mi hunge terega mama kubul kuleka nuwan ehnamas raddon kulage sawbun emi ha garitu kan ituru wegende emi ha don kulage mi ka gumuge itur ehem wegen algol menna faha kure fawane algol menge mamma fulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge lobeti ambika balon aisha radhiyallahu anha ekamanaki edusuru arabinge terega innabi emmeriti en anghem be kamale ekamana behe gotun asfawe ekamanaki raddon kulage anghem be kamale kama ehem wegen bay basful tawga ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamanaya goala vakama lobi fur namegi gotuga ya humayra yaki ei lobi kollumo gotun hamrage kuda goin ei egamane ki raddun kulage lobi kam lege ay egoto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana goala vakama asfa ehmima
imam malik rahimahullah ekadege fanuge hashikoluge suraya sifa miwani ves wara riveti gotakan allah subhanahu wa taala khaluqu rabbawafa ekadege fanuge hayapuluge fahukoluge duwasta sifa kurabba bekalum vidalwani ekadege fanaki bola tumbulige istashi hudu adi tumbulige istashta digu bekale gotuga ve wadagen nebi adi ekadege fanuge lofuluge kali ei nukulage kali kamuga wi ehmima kuringal gon denne fadan hama ekani ilmuge niyumen ekanyennu nota ilmuge sawbun ekalege fanan eli bodagen ne matiwrika ekanyennu ekalege fanu khalu kurevu mugaves allah subhanahu wa taala ekalege fana riveti sifa fulutake devwa wafawe ehmbegen isa ibn umar ekalege fanuge dariwari vidalwani timan nudekeme duwahakwes donkama adi raddon kulaga wa mihaku imam malik rahimahullah ge moon fulavure riveti kamugawa manaki imam malik ge rahimahullah ge moon fulavure raddon kulan ritikan guri mihaku timan nudekeme adi hama ehemme ebe kala kuturu kurawwa hedon kologe hudukan gadaka mattaka bekala kavure hedon kolo riti bekale timan imam malik kavure riti hedon kolo turkurawwa bekala ko deke wade nuganname imam bukhari rahimahullah ge ustad sheikh abu asim an-nabil vidalwani hadith ilmu riwa kore vi bekalunge tereng timan nudekeme imam malik kavure imam malik rahimahullah kavure moonu fulu saada bekalaku manaki moonu fulu riti ujala bekalaku imam malik rahimahullah behe gotun asfawa hadith ilmuge masal takabbala uruga algon mennan emme faha kurwe kamaki ekalege fanu liwa fawa muwatta imam malik ge mashhur hadith fay ei miumme balagen hadith fote kamugawe allah subhanahu wa ta'ala ekalege fanuge e jama kurevu muga baraka lavwa miyada hame bes mi ummatuge hadith ilmu ungene wada gannawa dariwarun nan ei waram muhimmu marji'e kamuga wegendiya en gotuka bunanama hadith ilmuga effote gotuga eha gina hadith jama kurefawa emme gadimi effotaki nota emme furtama jama kuran fottakutere effotaki imam malik ge muwatta budame gotu e zamanuga waragina hadith ilum berinti bebi adi ebe kalunga tere waragina be kalun hadith jama kuravo mon gendebi adi waragina be kalun ebe kalunga hadith fottaka muwatta genan devwa fawe muwatta ge mane ki nikamet kama kiyamanterikan ada kurun nota hen gotaka bunanama balika shikan nota nikametikan mushala dinu nota dakku adinu e managa e fota nandevwa fa miwani mi nandifawa fottaka behe goton imam malik rahimahullah gariyoga sual dennewuno kivegento ekalege fanuge foy eha mashhur fotek gotuga demi onnan dimawi nota misonge terega nakul kureven dimawi ehem mistakun liuno muwatta ta eha mashhur we adi misonge ammacha hameya asfanuani ekalege fanu vidanu fawani allah taka kurevijje masakkaten ilahu baki kurawani maneki e masakkatek fahu zamana hameyan ega baraka lavwa damahattawanete ekalege fanuge masakke pula behe gotum ekalege fanu vidalwani timan kalege fanuge umur fulum wara tuppuluruga ilmu nganu mattaka masakke fattawa adi fatwa demes fattawa fime bunebe gotum ekalege fanuga umur fulum ekamis aharuga fatwa dem fattawafi fatwa dinumuge mane ki mi zamanuga algun menge tere mihika misalaka phone gulala fa shehaka mikolla kala suwale nuwata message kum mikura kala suwale kollima iya jawab dinu mennu fatwa dinumaki ebekalege basfulu ei denti bi ilum berin e rujua wanje fada gotegga e basfulen ei ijtihad kurevi nuwata ebekalege ilmu dalil to galiga nereifa wa masale kamuga wanje e femwaruga ekan kurevigen da wahaka ni zamanuga misalaka university yakum furtama degree nimmagen as
shehe gotuga mistong teriya diinuge hukum ta bunade munda diunge fatwa ne rumen nun ei ehem mihunge basta naqul kurun am gotega henna mas imam malik rahimahullah ijtihad kurawwa hisaba wadage ekalege faanuge fatwa tan hisabu mistakunna hamia foran fashafi migawes imam malik rahimahullah ge khassa kam feniginde ekalege faanuge fatwa devumuga rakkatere wada gannawa minwaru ekalege faanu vidalu wani ilmuge ahulwerintade algondu mitanuga ilmuge ahulweringe terenne midannawa bekalunaki imam malik rahimahullah ge ustadu en komme bekalaki mi ummatuga algondu mi majistawga hama en bekalege wahaka dakkanan hama emme rangalu bekalu e bekalege ilmu meri kama zahidu kama mihuri huriya kameggaves ege teren haddiha bekalun timan kalege faanuge arihuga kalege faanu miharuti wani fatwa deve femwaran nuata fatwa demwa femwaran kiyawa vidalu efe fatwa devwashe dennevi manuni timan kalege faanu fatwa devan nufattame maneke ekavis haruga e hudda nuata e iduna kalege faana etan ilum meri bekalun negge farapulun libi wadagen fawe demmyoti emme sahha sanadu hadith ilmuga waram muhimu kame sanadu sahhawu ei hadise sahhawane emme bodo furtama sawbaki e hadise ge cheenuga nuata e hadise ge sanaduga ehimene faraita ki ei sahha faraita kamuga wanjen imam malik ge emme mashhur ustadaki nuata emme mashhur shaykhaki nafi' ei ibn umar ge maulay mane ki abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ge arihuga gengulu vi emme aris ebbe kale ei nafi' imam nafi' ge arihum imam malik dariwaru wada gannawan imam nafi' ungeni wada gannawani no dariwaru wada gannawani abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ge arihum abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ki tuppulu sahabi bekalun kore emme mashhur sahabi ilum berikamuga ekanege faanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum adi nota ehem bodati sahabi bekalun ge arihum riwa kuravan ehem bima algon mennan engeni imam malik ge mi cheenu nota silsila nota sanadu mi emme warugada e sanaduka imam malik nafi' ge kibar riwa kurawani nafi' riwa kurawani ibn umar no abdullah ibn umar ge arihum abdullah ibn umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihum riwa kurawani ehbima algon menna fennani ummatu ge ilmu meringe terega imam bukhari fada hadith ilmu ge funna bus be kanunge arihuga emme sahha sanadaki hadith tawge emme sahha sanadaki ei imam malik nafi' ge kiban nafi' ibn umar ge kiban riwa qurwa fa wa riwayat e riwayat kiye silsilatu dhahabiyya ranuge silsila ranuge chene mane ki mi hadisen nikumegen anna magabbalaru emme warugada chen imam malik libilwa fa wa waram mativere sharafen ei ekadege faanuge sabitu kama adi ekarege faanu hadis ilmu misakunna hame naqul kurevumuga bahattama fawa ahamiyatattaka ekarege faana libigendiya sharafen aslu sharafaki sawbaki ekarege faana wore kuriga den ehunne winafi' ei tabi be kale adi ibn umar not abdullah ibn umar ei sahabi be kale mashhur hamima imam malik rahimahullah ge ilum beri kama aslu ekalege faanu ge hivwara minne ekalege faanu teduru wedagenne minwarum mi cheenu ei eha warugada cheene kamuga wegin gosfa evani kuran denne fadan ekalege faanu ge emme mashhuru ustadaki imam nafi' ei ibn umar radiyallahu anhuma ge arihuga emme arisko gingulu wafawa eddariwaru imam malik rahimahullah ilmu ngene wada genne umuga ekadege faanu wani madhhabe nuwata manhaje nuwata usule kanda alwafa
e manhaj wani algon men na hame du kurwafa e algon men ge tereng ilmu libganna nuwata algon men ge tereng دينو کے معلومات اللي بيقلنا كم فراتك ورم مهم كم لبت أخونا فروات ريوان جي كم مي علمك مي أرغون من دين مي دين أرغون من نجاج النوان كم دمانكم كم تاكم سوبكي مي كسوبون أرغون من سيدا مغون الله سبحانه وتعالى همه دتور كربيني هم مي علم أرغون من نجوموغا كان كورا غتكم أيدا سبحانه وتعالى مغون أرغون من إكبابين داني ويما ابن أبي ويس vidalwani timang ge mafushuge bodu bebe Malik bun Anas vidalwati timang adu esevime inna hadha al-ilma dinun dannashe mi ilmaki mi dine maniki shariatu galgun mi ungene dinu ga hukum tammikan kamaki din ya amadu shakkenne فانظروا عمن تأخذون دينكم تياباميون دين نجني كم بيد فراتون كم تياباميون دناش نوت دكيش بلاش مانك كم ميه كيبان دين نوجنش دينو کے واہ کا دکا ميه كيبان تياباميون دين نوجنش اي كم فدا حالة الجاهوري كها ورق علم هوري كها ورق علم عمل كرا كم عقيدة الجاهول وريتو تياباميون بلاش دم بدالوني لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين مسجد النبوي اكلي فانو مي انوني مي مسكتوغي مي فارتوغي تريغا مي مسكتوغا اتيبگين رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه بدالوه حديث روا كربوا حديه ورگين ميهنا تيمن كلي فانو بدل وداگن نبي ekama ko timan kale gafanu ebami hunga kiban emme riwayat visnu nagame haddihe vuragina mi hunna timan kale gafanu baddalu wada genneviye ege tereng evvismiye kiban timan kale gafanu hadise nunangawame maniki hadise riwayat nukurawame ekama ko muslimunge baitul mal emmihe ko hawalu quran timan kale gafanu ga arihuga rayan no takhiyalan edijje kama wana timan kale gafanu emihe ko muslimun ga baitul mal bas iskurwa hushime mane ke eworuge amana etterikan ekan kamuga emihe kiban timan kale gafana enge ehennama bas ebami hunnaki midinu ge ilman ahulu wari bayennune ehemmegenne timan kale gafano egotan ilmu nunangawani egotuga timan bekalun tibbawani kose ibn shihab az-zuhri tebe fon wani algonda akuga mi majlis takutere majlisega imam ibn shihab az-zuhri yaki hadith ilmuga emme mashhur en imam ekade fon ga waha kalgon men wani dakkafa muhammad ibn shihab az-zuhri ibn shihab az-zuhri wadagen ne wi timam men getere madina wadagen den timam men ebe kalege arihum hadith nangaw mon gendewe maneki ebe kalege ilum rikama ekama ahul rikama meduga timam bekaluna yaqim wa bekale kamuga watiwe imam malik rahimahullah ki kurima salgondo denne fadan algon menge iswe dia hadith ilmuga mashhur bekaluna ishara kuri fadan hitu das kurvumuga baru gada bekale hitu das kurvumuga ilmu waru gada huri bekale algon wani bay misal ta kurige keki darustoga dannawaf ekeki bekalunge hitu das kurumge bara behegutu egotung imam malik rahimahullah ki wes hama waha ka fulen adu yuma akuga das kurwa bekale adi tibe fulum adu aswafa wan agondu kuri regos dennemin imam shafi rahimahullah ekale gfanu shakwa dennebi kaman asfave hifzu balikashi kama guligen nuwata handan hurum dakkama guligen handan netele awaskama hure note hiddas kurmuga baru dakkama hure sual kure vime ekamuga shakwa kurime vidaluye waqi' vidaluye du kollashe uredun allah uredun du kollashe ilmaki nureke e ilmu for ko devani allah subhanahu wa taala e ilmu for ko devani ila subhanahu wa taala taqwa waribe ila subhanahu wa taala ya alweti wa altakunnash ehbima algon men nabs mati maqam taka hiddas kurmuga devidane algon menge amal tan islahukum algon men allah subhanahu wa taala uradun dukolla ila subhanahu wa taala kutamum
ituru kurumuge sabun algon menge hituga ila subhanahu wa ta'ala lawwa nuruge sabun imam malik rahimahullah begotu mashhur fawa anikkamaki fatwa de farayataka libidi fawa waram muhim message mi algon menge ilum meringe terega huriha zamanik gaves imam malik fawga naqul kuremun anna waram mashhur kame ei la adrige manhaj nuwata timan kalege fana egi wada nugannave vidalumuge manhaj ei imam malika behegutun emme mashhur gotega asfawa adi mi ummatuge ilum meri salaferi bekalunge mativeri manhaj lobeta khunne insanaku enage dulum timanne nenge bunumaki ei eggotaka ves nikamet kamennu adi derakame vesnu adi ei eneya enage halatu enen ege kamuge hekke miha nenge hure nenge malumatake nota nenge wahake nistakunna hamya foru koddem wegen nota komme fahara kurave komme sualaka jawab dem wegen emiha komme faharaku wahaka dakkan jehe kama wanama ege mane ki ene ki astugaves nenge kamves nenge miheke nota eneya astugaves ekamen nota enage halate nenge ehmema timage halatu engi jawab dinumuga la adri nota timanne tikan engi fe nete no tikan timanna nenge bunumaki ei hama emme rangalo kamen imam malik rahimahullah widalwani ilum veriyegge addane ki ei la adri timanne nenge bunume ilum veriyaga addane ki ilum veriya ye nudanna kamegge wahaka nota enaya rangala nufina kamegge wahaka bayan kodden ulefika mawwanama ena e vettigen dani qatil mihage addashe nuwata qatil mihage kandige miyage machas em ekamu salame mattakawen amme rangolu manhajaki ei waragina riwayat imam malik rahimahullah behegutun asfawelo beta khunne ekale gfanu arihuga qurifa wa gina suwata kan ekale gfanu jawab nudeva la adriye bidalwe jawab devwa mungendawa fawaka ekhala bay waq takuteren evwa ke ki abdurrahman bin mahdi rahimahullah ekale gfana ki hadith ilmuga mashhur bekale ekale gfanu bidalwani edduha ko imam malik arihamiya ko e kamaka behegutun suwal kuran ei gaggandaka bunanama hamas duohuge digu dature e zamanuge datur takabbala hamas duohuge digu dature koffa imam malik rahimahullah hameya adeve hisabuge duru minu nota duru qaumakun datur koffa amihike bayaku fonuwage suwal kuran wage emiha as suwal kurmun ekade gefanu engi wada nugannave vidalu wima den ena denneviye kaakan he den engen imam malik nege kama vanya den engeni kaakan heye eheduga ekale gefanu jawabuga vidalu wi allah ugannave de faratakash manik allah e ilum devvi faratakash engeni imam malik kan nenge ehbe riwayto gaswave gaggandaka salis am masale ka behe gotun nulahiku durun datur ko faas ekale gfana suwal kurawunima tiris de masale kan ekale gfano jawab devani timan kale gfana engi wada nugannave bay faru ekale gfana ehin jawab devunima ba vidalwe timam meha durun kale gfano ge ilmu ge bodu kamattake datur ko famiyai etab bayge suwal tan hifage kale gfano ti vidalwani engi wada nugannave timan kiki he emi hunna jawab ga bunani vidalwani malik bun anas vidalwiye engi wade nugannave timan kalege fana em bunash malik bun anas vidalwiye timan kalege fana ka engi wade nugannave mi manhaju algon kurindenne fadan wara sabit kama ku imam malik rahimahullah ge kiban faadwagin asfa mi wani imam malik rahimahullah kurin algon denne fadan fatwa devum ga ekale fanu fattawa fa mi wani wara tuppulu umrega ekale fanu ekam fattawa fa wani ekale fanu ge bodati ustadun kure haddiya bekalunge heki bas nuwata e bekalun kale fanu miharu wani emingada fora fa ehem vidalo dennum imam malik rahimahullah ki agol menge terega mashhur fadan eve shakkenne gotuga ahlus sunna wal jamaat ge aqida ge bekalen ehem wi ma agol memme abadu isdanna wani hatar madhhab ge imamun naki imam abu hanifa imam malik imam shafi adi imam ahmad mi hataru bekalu nakiyus ahlus sunna wal jamaatu ge aqida ge ahul werinne
එහෙම වීම කුරි ගාල්ගොණ කුරි රේග ඉමාම් සුෆියාන් සෞරි රහිමහුල්ලාහ බේගොතුන් දෙන්නේ ෆදාන් ඉමාම් මාලික් රහිමහුල්ලාහ ගේ අකීදා එකීස් ඊමාන් කමකි එයි දුලුන් ඉක්රාරුම adi amalun ekan dakkadinu adi iman kamaki ginave maduwa ecce nuwata unive ituruwa ecce emiye kura hiyomulge sobun iturwe adi faafage sobun maduwe genda gotuga hame gotan imam malik rahimahullah kirit qur'ana behe gotun vidalo faawani القرآن كلام الله قرآنك الله تعالى كلام فله وكلام الله من الله الله سبحانه وتعالى كلام فلكي إله سبحانه وتعالى ذات فلا غلفا وإله سبحانه وتعالى صفة فل تكترين صفة فلك وليس من الله شيء مخلوق قرآنك نوت كلام الله كي أي الله سبحانه وتعالى خلوق مخلوق النون معتزلين عقيدة كيرت قرآنك أي مخلوق كما بني إيواهكتا فترومك عقيدة دوسورا غوليجم إيواهكتا علم من كمان فارلوجين أسفا ميوني أقولو كوري ريجا ميكموجا ماتشواني إشارة كلافا ما مالك رحمه الله وداروني صحابي بيكلونا اتشيكي آمي هنا بهيغوتو ميهم أقول منك مجتمع تريجا سرون كوري ريجا إشارة كليغوتا هنگا كمن صحابي بيكلونك ترين ميهكا nuwata sahabi bekalunga tereng emme bekala kavves ecche kiya nuwata e bekaluna nafrat ko em bekala kameduga badubas bune hada mihe kam gawanama emi haka hangurama ge sobu milibe ghanima mudalum libun hudda wegenne nuye sobaki allah subhanahu wa taala kirit qur'anu ga bayan kurwa fawa tim bayakashe ghanima mudalum libun haggu gambani ei muhajirunna adi hame fadan ebami hunna himayeddi ebami hunna ebami gedortoga himayeddin ansariya bekalun nasha den ege fahun anna mi hunna libim mijheni kike bunami hunna walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman den ege fahun anna mi hunna manik sahabi bekalunna muhajirunna ansorunna fawga den anna mi hunna libem mi jeheni ebami hunge duaga ebami hum bunanje no tebami qurarwan je alamenge ver rabbe alamenge hittakuga alamenge iswediya iman kamuga iswediya faratakan ege mes bayaki sahabi bekalun ebekalunna meduga algon menge hittauga nuruhun terikame nulavvande ebami hunna فافو سوا رحمة الله بواندي إفدان دعاء كورا بيكا مغا وان جهم صحابي بيكا لونغ ترين إم بيكا دكفس نورهم تريكا مغا بهي مية كبنا كما وانما نواتا صحابي بيكا لونغ تدوري كما عمدوغا إنكار كورا كما وانما إمية كان أي مي بنون فدان هنغورا ماغا ملي بيجندا غنيمة مدا حقو جن وافرات النو جعفر بن عبد الله جي أريهم أسفا ريبان أقول كورين دنوان مسكة كوري أي إمام مالك رحمه الله قاريها مية قدنوني الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن وحي قربا الرحمن على العرش استوى مي آية قامي واستواء ونيكون قتكتوي هذا مي آية الله سبحانه وتعالى وحي قربني الرحمن على العرش استوى توها سورة فسونا آية الرحمن وانت إله ودقم بني عرشي متيج إله سبحانه وتعالى يستاهر وانت كما إله سبحانه وتعالى ذات فلا يكشي واغوتا أي كينك كمن إفس مخلوقك إنجن النوع إمام مالك أريهوغا أميه كواس دنبي متنوغا ميوا استوى الله سبحانه وتعالى عرشي غوديغم مي بس فلوغا مي كينك جيجي لو بتخن الله سبحانه وتعالى إفس فلوكا بيغوتون كينتو سوال النكوربه أرغون منك كينتو نينجن سوبكي الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن أرغون من صريح عباراتك بوحي قربا ليس كمثله شيء إله سبحانه وتعالى إم مثال وجنبا إهم فرات النوي إهم بيما أقول منك كينك كم بنين ندون دون كم كي إفس فراتك إفس مخلوقك الله سبحانه وتعالى من إفس فلك فيني فين نوان إله سبحانه وتعالى مفتك كم كي إله سبحانه وتعالى إفس مخلوقك فيني فوا كم النو إله سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى خاص كريفا وفرداتك كون إله سبحانه وتعالى أرتكون لو تكفني وانغنا وديك هميما
algon men nakay kine kame bunade kan nengen insane ge wisdom ngai kine kam bunade masake kofi kama vanama emiye ge fikura khiyalu dani ena danna kamaka gotaka etchege macha Allah taala wahi kurawani wa lam yakul lahu kufuwan ahad ilaha kufuha ma ibs faratin imam malik rahimahullah gariuga mi sual denne wunima ekale fanu istahaj jassawa ekale fanu ga appuluga asaqalakum bimmatiga madu jassawal innevi adi ekalege faanuge haaskam boduwe nikkurin udasili hasikolun dahilla ekalege faanuge hasikolun tiki jahamundiya udahuge suwalu kurave kamuge bodukama adi ekalege faanu visna wada gannawan jehe kantoge bodukamattaka rabbul kaina subhanahu wa ta'ala ge sifafulaka behe gutun ege kaifiyata kon gotakatto ekadege faanu gariuga suwal denne wonu hindu rahmanu anta ilaha behe gutum wahaka dakkan jehetibe ekadege faanu kambodo wadagen etam wagute banden ekadege faanu inne bikama Ja'far bin Abdullah Vidalwan e fawga Imam Malik rahimahullah isufullawa ekadege faanu Vidalwani الكيف منه غير معقول الله سبحانه وتعالى کے صفہ فلے ایک صفہ ای انسان کا وسنا گنے وین چنون بدین دنے گنے وین چنون الاستواء منه غير مجهول الله سبحانه وتعالى استواء ودگنو ای الہ سبحانه وتعالى کے ذات فلا گلیفا وا گتن الہ سبحانه وتعالى قربوا کمکے ایکن یوتی کھنڈ الیگن انگوافے والإيمان به واجب الله سبحانه وتعالى أرشيك متيغا استواء ودقن بكمن إيمان ومكي واجب وجنوا كمك والسؤال عنه بدعة إكما به قتن سؤال كرمكي أي بدعك ما نكي ميومتك سلف فري بيكنونجي قتن نونه الله سبحانه وتعالى صفف لك به قتن أي كينتو سؤال كرمه وأظنك صاحب بدعة تمن كليك فانا هيفل ودا غنوني tibati biduwa veri kamuge efo ekale fanuge dari worunnan amur kurawani emiha etanum beru kura sawbaki eduwa soruga ekashigem wa kamennu kiriyaves ebe kanunge aqida ebe kanunge manhaj ebe kanunge ilm fora fawa faratakum miswal ufaddaka ehmima eduwa soruga ufedi fawa biduwa veri jamaata kuteren jamaatege ahul veri ekale fana eswal kurawani labata khunne alwon kuriga bes إشارة كرمون جنگو صفا وانه علم برنا بهيغتو ابي كلنا تفات منصبتك مقامتا دبومغا ادو سورگه ورينگه گوتوغا خليفه ان گوتوغا تيبوا بكلم مسكه كوروا سوبكي ميستكم بلاغنا ميستكم روح لبفاوا علم برين اي ورم مهم باي وريكمغا ابدو استبي فراتك اي علم برنا ميستكم كورا اتبارا روحمغه بينون هفاگين رايتم ابامي هنا روحي فاوا بايكان هدومتك ان ميما كوري رغون دنوي امام سفيان الثوري رحمه الله جواك ميري اغون ميدنوني امام مالك رحمه الله جواك اكليغ فانا بس هوش هلونو كيتن مفهارغا رس غندوروگه تريگا رس كمگه خاندانوگه تريگا ಇಳು ಮೇರಿ ಗೊತ್ತುಗ ಹರಕಾಯತರೆ ವಡಾಗನ್ನಮ ಏನಮಸ್ ಕುರಿಂಗಲ್ಗೊಂಡು ದೆನ್ನೆ ಫದಾಂ ಇಮಾಮ್ ಮಾಲಿಕ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾ ಲಿಬಡಾಗನ್ ಫಾವಾ ಅನಿನ್ ನಿಅಮತಕಿ ಮುದಾವರಿಕಮ್ಗೆ ನಿಯಮೆ ಎಕಲೆಗ ಫಾನು ಉಫಂವೆ ವಡಾಗೆ ನೆವಿವೆಸ್ ತನವಸ್ ಆಯಿಲಾ ಗೆತರೆ ಎಫೋ ಎಕಲೆಗ ಫಾನು ದಿರಿ ಉಳುವಮಂ ಗೆಂದೆವಿವೆಸ್ ವರಂ ಮುಸಂದಿ ತನವಸ್ ದಿರಿ ಉಳುವಮೆ ಎಕಲೆಗ ಫಾನು ಉಳುವಮಂ ಗೆಂದೆವಿ ಆದಯ ಖಿಲಾಫು ಝೀನತ್ ತರಿಕಮ ಫೋರನ್ ತರಿಕಮುಗ ಫಹರಿಗ ಅಗುಣ ಮಿಹಿನ್ ದೆನ್ನೆವಿ ಮಾ ಕುರಿ ರೇಗ ದೆನ್ನೆ ಫದಾನ್ ಸುವಾಲು ಫದಿದಾನೆ ಇಲುಂ ಬೆರಿ ಇಹಾ ಜಾಹಿದು ಬೇಕಲಕು ಕೀಫೆಗೆನ್ ತೋಯೆ ಇಹಾ ತನವಸ್ ದಿರಿಯುಳು ವುಮೆನ್ ಉಳುವಂ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರವನಿ ಜಾಹಿದು ವಡಾಗೆನ್ ದುನಿಯೆ ಕಂಕನ್ ದೂ ಕುರವಾಫಾ ಉಖ್ರವಿ ಹಯಾತಂ ಹುಸ್ವೆ ವಡಾ ನುಗಂಡವ ಅಗುಣ ಕುರಿ ರೇಗ ಇಶಾರಾ ಕುರವಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಕಿ ಐ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಕಲೆಗ ಫಾನು ಅಗುಣ ಮೆನ್ನ ದಕ್ಕವಾ ದೆವ್ವಾಫಾ ವ ಮಗು ಎವ್ವೆಸ್ ಹಾಲಿಗ ಅಳುಕಮಟ್ಟಕ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ ದುನಿಯೆ ದೂಕೊಲ್ಲು ಮೆನ್ನೆ ಅದಿ ದುನಿಯೆಟ್ಟಕ ಆಖಿರೆ ದೂಕೊಲ್ಲು ಮೆನ್ನೆ ಎ ಉಸೂಲುಗೆ ಮತೀಗ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅಳಕ ದೆವ್ವಾಫಾವ ನಿಯಮತುಗೆ ಬೇನುಂ ಹಿಫಾ ಏನಾ ಎ ನಿಯಮತುಗೆ ಸೋಬುಂ ಏನಾ ಲಿಬ್ಫಾವ ರೀತಿ ಹೆದುಮೆನ್ ಏನಾ ಲುಂ ನುವತ ಏನಾ ಲಿಬ್ಫಾವ ರೀತಿ ಫಾವಾನೆ ಹೋದುಂ ನುವತ ಏನಾ ಬಿನಾ ಕುರ ರೀತಿ ಗೆಗ್ಗ ದಿರಿ ಉಳುಂ ಇಸ್ರಾಫ್ ಕನ್ ನುವಾ ಗೊತುಗ ಎ ಹುದ್ದ ರಿವೆತಿವೆಗೆಂ ವಾ ಕಂಕಂ
imam malik rahimahullah ge evwa ke algon dannawal mafoga nimmalana imam malik rahimahullah ki mashhur bodu hadith ilumberi adi imam shafi rahimahullah ge ustad mi hatar imamun naki en imamen anin imame ge ustad ingeto abu hanifa rahimahullah ki imam malik ge ustad imam malik ki imam shafi ge ustad imam shafi rahimahullah ki imam ahmad bin hanbal ge ustad emme gang emme aris en ustad hem bima algon menge mi hatar madhhab ki em madhhaben ane madhhaba guli lame fawa em madhhabakun ane madhhabe dariwar fawa madhhab take em bima mi khilaf toge terega algon men baba wa kan hagge ne imam malik rahimahullah ki kulin algon denne fadan mashhur bodu hadisi lumari ekale fanuge muwatta yati medus algon menna fenna ekale gafan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis devwa khas inayataka ahamiyatege sawbum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gafan loibbe bodukamu lobete khunne ballawa ekale gafan allah taala devi ane khas kamaki ekale gafan ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge rakkoluge darul hijra ge imam rasulullah sallallahu alaihi wasallam miski koluge imam rasulullah sallallahu alaihi wasallam minbar koluga khutba devwa imam ekale gafan avhare wada gannawande madina ge bimak imam malik rahimahullah fahuga den miyada hame wes eworuge bekalaku wadagen fenne tarikh hekide imam malik rahimahullah fada bekalaku wadagen fenne em bima ekale gfan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge miski koluga ekale gfan qabr koluga kariga uluvumuge sobon ekale gfan rasulullah sallallahu alaihi wasallam en onna lobi ma waruga de lobe kamuga wadagen bunewe gotum ekale gfan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith fulu ميستكون نعنجنا وادهم کے حدیث کے مجلس قائم قربا کما وانما اکلے گفانو ہینا وڈا گنوا فرتما نانے فل فلوا اکلے گفانو ریت ہدن تر قرآن دننے اکلے فانو اپلوگا ور ریت ہدن مرے اگو بڑو ہدن اکلے فانا کی تنوس بیکلے اے ریت ہدن لبوا استرفلا ادی تمبڑے فلوگا فنا اڑووا نل ہدی وڈاگن اکلے گفانو کے فریہما ہائیتوگا فريهم صفاغ يشيد وداغن اكدي غفانو ميستكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث بسفرتا بیان کو دو منگندونی لبت اخن رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث بسفرتا کی اللہ سبحانه وتعالى کے وحی بسفرتا کے ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبارات اکدي غفانو کے دوفروں الگون مننا ہمیں اکا مغاویس ای اللہ سبحانه وتعالى کے وحی بسفرو اہم بیما اہی منی گندنی اللہ سبحانه وتعالى بس ما کما متیرکوں ہی تمگے تیرے گا imam malik rahimahullah madina ga ekade gfanu ga muli haya pulheda kore viruga madina ga harame miki sarhadduga ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga rakkoluga ekade gfanu ruhi wade nugannawa savari eka savare wadagin e savari ga mati ga wada gannawa ka sababaki e sawaruwa etige moggadutak ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge rakkoluga e moggadutakun telemun jehemun dang ekade gfanu ruhi wada nugannawati ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam erakkoluga dirilu vi insanaya erakkoluga fasdan odifawa ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekade gfanu kurawwa ihtirama loibba adi hittawa matiwari maqama ma kamattaka imam malik rahimahullah ekade gfanu avhare wada gennevi bunave gotum rabiul awwal mahege saadawana duhoge hendunuga ei sateka haddiha nuwana haru hijra sateka haddiha nuwana haru hijra madinaga ekale gfanu fasdan weduni jannatul baqiga nuwata baqiga gargaduga madinaga hulweringe maqbaraga ei harun rashid khalifa kamuge duwaswaruga bunave gotum imam malik rahimahullah ge janaza ga etan has bayaku duniye kankoltakum bare wadagen ne ekale faanu avhare wadagen ga khabaru warab bar duniye ga e zamanu ge da turtoge khabar fatura wasiletoge undu kama ekgoves feturigen die ekale faanu ge ilmu ge bodu kamattaka ekale ge faana meduga mistakunna libifawa mativeri maqama ekale ge faana meduga mistung hittoga wa mativeri maqama ade ekale faana ihtirame ge sobum du'a ki algon mennaki mifada bebe kanunge siratum ibra libigane ebe kanunge amal furutakum algon men hayatan heo badale genewe fada bay kam ga levevum heo bas adwa heo ba amal kura
بأيك مغالبهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.